Clouds TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze abakurikiye Clouds Tonight ni umwanya makuru mu Kinyarwanda. Haba inama yahuje UN Women abagore bikora ku giti cyabo ndetse na BDF kigega gishinzwe gutanga ingwate. Iyi nama ikaba yibanze ku kibazo abagore bahura nacyo mu gukora bucuruzi. Madame Therese Dusabe akaba yagarutse ku bagore bagifite ikibazo kijyanye n'umuco aho usanga umugore yitinya kuba yajya mu mahanga karara yagiye gushaka imari. Ikindi yagaragaje nuko bikigoranya usanga abagabo kenshi batemera ko abagore bafata inguzanyo cyane ko ngo usanga babazitira ugasanga na za banki zanze gutanga inguzanyo ku mugore mu gihe atabayeho ubwumvikane n'umugabo. Ikindi kibazo yagaragaje ni ik'imyumvire aho usanga hari abagore batinya gukorana n'amabanki bafite ubwoba ko Rwanda Revenue Authority yasura konti zabo. Izindi mbogamizi nuko badafite ubumenyi mu gukora imishinga. Madame Clara Nyangwe uhagarariye UN Women nawe yagarutse kuri izo mbogamizi abagore bahura nazo ariko avuga ko icyo bakora nka UN Women ari ukubakora ubuvugizi hagatangwa amahugurwa ahagije ndetse no kubavugira ku baterankunga. Inosa Burundi umuyobozi wa BDF yatangaje ko bafunguye amashami 30 mu gihe cy'amezi 12 hirya no hino mu gihugu. Anavuga ko intego yabo ari ugutinyura ibigo by'imari gutanga inguzanyo. Aha kandi yanavuze ko batanga ku bagore ingwate igera kuri 75%. Yanavuze ko iki kigega cyasinyanye amasezerano na za Sako 416 na microfinance 60 ndetse n'ibigo by'imari 490. Bivuga ko niyo utabasha kugera muri BDF wakwitabaza n'ibyo bigo. Muri iyi nama kandi bakaba bahembye abagore babashije guhiga abandi mu mwaka wa 2015. Muri abo harimo Blandine Umuziranenge uhagarariye Cosmos, Agnes umubyeyi uhagarariye kampani yitwa Tamu, Christiane Murebwayire uhagarariye Coproviba, Consolé Nizeyimana uhagarariye Rabbits Farm ndetse na Zufat Mukarubega umuyobozi wa UTB. Madame Zufat Murebwayire nk'umugore wahize abandi yatubwiye ko ashimishijwe cyane n'iki gihembo ndetse anagira inama abagore muri rusange kwitinyuka. Yishimiye cyane kuko nta nubwo nabyibazaga mu ntangira business sinibazaga ko mbona nashobora kubona igikombe ariko kuva mu 2010 RDB yampaye igikombe ni 2011 ntabwo rero nibazaga ko n'ubu byakongera ariko biranshimishije kandi binteye nanjye kumva ko nakongeramo ingufu mu byo nkora kandi mparanira kugera ku ntego niyemeje mparanira no kugira contribution ku gihugu cyanjye. Rero nk'umudamu ndumva binshimishije ndumva nabwira n'abandi badamu kugira ngo nabo bashyiremo intege kuko mu byo bakora abadamu basigaye bakora business uretse ko bitaragera ku rwego twifuza nk'abadamu ariko noneho kugira ngo nabo batera imbere banatinyuke n'imishinga iremereye. Thank you. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryasabye abaturage bose b'Ubabiligi bari muri iki gihugu gusubira iwabo. Ibiri shyaka ryabitangaje nyuma yuko mu cyumweru gishize leta y'Ubabiligi ifite abaturage bagera kuri 500 mu Burundi yari yasabye abadafite icyo bahakora cy'ingenzi gutaha bitewe n'ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera. Uburundi kandi bwakomeje gushinja iki gihugu kigeze kubakoloniza gutera inkunga abatavuga rumwe na leta bashinjwa gukora ubwicanyi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na CNDD-FDD rivuga ko kuba Ubabiligi bwarasabye ko abaturage babwo bataha ari ikimenyetso cy'uko abanyapolitike b'iki gihugu ntacyo batakora ngo Uburundi bufatirwe ibihano. Nubwo iri shyaka ryasohoye itangazo nta Ababiligi benshi bagaragara ku kibuga cy'indege. Imvururu mu Burundi zatangiye muri Mata 2015 ubwo President Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza manda ya gatatu ndetse akaza no gutsinda ku majwi 70% mu matora yabaye muri Nyakanga. Kuva imvururu zatangira abagera kuri 240 bamaze kwasiga ubuzima. Imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye ikaba itarahwemye kwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kubera muri iki gihugu.
Abdelhamid Abaoud umubiri ukomoka muri Maroc uvugwaho kuba yarayoboye ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Paris mu cyumweru gishize ari mu biciwe mu gitero cya polisi ahitwa Saint-Denis muri uwo mujyi kuwa gatatu tariki ya 18 Ugushyingo. Umushinjacyaha mukuru w'Ubufaransa François Mollet yatangaje ko umurambo wa Abdelhamid wafashwe nk'umuyobozi muri ibyo bitero byahitanye abantu 129 naho abasaga 350 bagakomereka wagaragaye mu yindi y'ibyihebe byishwe na polisi mu nzu y'Saint-Denis. Mollet yavuze ko umubiri wapimwe hakoreshejwe ikoranabuhanga bagasanga ari we nk'uko AFP bitangaza. Ejo hashize umuvugizi wa leta y'Ubufaransa Stéphane Le Foll yavuze ko mu masaa 3 z'igitondo ibitero bya polisi kuri iyo nyubako iherereye mu gace ka Saint-Denis byari byarangiye. AP ivuga ko polisi yinjiye muri iyo nyubako ibyihebe bikayirasaho bagasakirana bikomeye. Abapolisi babiri barakomeretse bidakabije naho imbwa ya polisi ipfa ubwo umugore yiturikizagaho igisasu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 20 Ugushyingo abarwanyi bitwaje intwaro bagabye igitero kuri hotel yitwa Radisson iherereye mu murwa mukuru wa Mali Bamako banafata bugwate abagera ku 170 abakiri 140 ndetse n'abakozi 30 b'iyi hoteli nibo bivugwa ko bafashwe bugwate n'abarwanyi bagendera ku mahame y'idini ya Islam ndetse batatu bakaba bamaze gupfa kugeza ubu nta muntu ushobora kwinjira cyangwa gusohoka muri iyi hoteli. Ibi bitero byagabwe kuri etage ya 7 y'iyi hoteli ifite ibyumba 190 byo gucumbikamo kandi bikunda gukodeshwa n'abanyamahanga benshi. Abasirikare b'igihugu muri Mali bari kurasana n'aba barwanyi mu rwego rwo kubirukana muri hoteli babohoza bafashwe bugwate. Abarwanyi batatu baje bigize nk'abadiplomate hanyuma batangira kurasa mu busitani imbere yuko binjira muri iyi hoteli. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mali yasabye abakozi bayo ndetse n'abanyamerika bari Bamako kuguma aho bari. Tariki 21 Ugushyingo 2015 ni umunsi yongera ku mateka y'imikino ya El Classico imaze ibayeho. Abanyarwanda bati nta mwana utumwa ku isoko nta nusi ya burya aravoma. Gusanga abahiganwa ubutwari baratabarana nibyo koko. Ishyaka ni kimwe mu marangamutima ategeka muntu. Iyo FC Barcelona na Real Madrid zahuye ibyatsi biragatora. Imitima y'abakuzi bizi inzove ebyiri zimaze kubikimenya bose ku isi bitewe n'umuravu ugaragazwa n'abakinnyi b'impande zombi iyo bahuye. Abafana birabarenga bamwe bakarira. Izi kipe zombi zimaze guhura imikino 229. Real Madrid yatsinzemo 91, Barcelona itsinda 89, zinganya 48. Real Madrid ku mbehe yayo ya Santiago Bernabeu n'imbere y'imbaga y'abafana irakira uyu mukino banakira Umufaransa Karim Benzema wari umaze iminsi atagaragara mu kibuga. Ni ku nshuro ya mbere kuva iyi sezo yatangira ku ruhande rwa Real Madrid umukinnyi Christiano Ronaldo, Gareth Bale na Karim Benzema babanza mu kibuga icyarimwe. Kuri uyu wa gatandatu haracu wambaye kuko ngo nawa muhungu w'umunya-Argentine wabaye ikizigenza mu gutsinda ibitego byabazwe n'ibitabazwe Lionel Messi, umutoza Luis Enrique ashobora kuza gufata icyemezo akamubanza mu kibuga nyuma y'imvune yari amaranye amezi arenga 2. Santiago Bernabeu yavuguruwe itahwa ndetse inahabwa izina ku itariki ya 14 Ukuboza mu 1947 yakira ibihumbi 81 kuri inshuro irabirinzwe n'abashinzwe umutekano basaga ibihumbi 2400 ku mpungenge ziri mu Burayi bwose nyuma y'igitero cyagabwe mu Bufaransa ubwo ikipe y'Ubufaransa yakiraga Ubudage. Muri iryo joro abantu barenga 130 bagasibwa ubuzima mu mujyi w'i Paris. Jado Castar umunyamakuru ukomeye cyane muri sport hano mu Rwanda afite uburyo abibona n'uburyo abitegerejemo abihereye mu kiganiro cyihariye yagiranye na Clouds Tonight. Ku ruhande rwanjye nyizi kuva ntangiye kuvuga ngo nzi football cyane ariko cyane ntekereza ko na player ifite itangiye kwifata mu myaka ya za 90 cyane nyuma y'igikombe cy'isi cya 98 kugeza ubu ngubu. So numwe mu mikino rero ibaga cy'abantu babategereje ntekereza ko nibwo byafasha player igihe ba Zinedine Zidane ba Ronaldo Fenomeno David Beckham n'abandi barabastar icyo gihe bari bamaze kugerayo nicyo gihe byatangiye gufata ampleur
ubu bwo nabwo navuga ko ari umukino wagiye utera imbere, akaba Real Madrid, ekipe y'i Madrid mu murwa mukuru wa Espagne, akaba Barcelona ibarwa mu gace ka Catalonia, agace gashaka kwigenga kakiyomora kuri Espagne. D'ailleurs nyuma yaho abanyakatalonia bavugiye ko batoreye kuzatorera kwigenga, niyo Classico ya mbere ibayeho. Donc nabyo bitandukanye n'ibyo twavuga mu kanya, byabaye politike cyane. N'ubu ngubu urebye uko FC Barcelona ihagaze, abakinnyi bayo Messi yaravunitse mu minsi ishize, Neymar ndetse na Suarez basigara ku rugo babyitwaramo neza. Ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid, Benzema yaravunitse, Gareth Bale aravunika, Christiano gusigara ku rugo ntago byagenze neza nk'uko bagenzi be babikoze. Cette fois abakinnyi bose bagarutse, FC Barcelona nabwo itarabishyira ahagaragara, ariko bitegereje ko Messi aza kuba hari, Christiano arahari, Benzema yakize, kapiteni wa Ramos arahari, Rakitic ku ruhande rwa FC Barcelona arahari, abakinnyi bagarutse. Donc ku ruhande rw'i technique ni 50-50, ni 50-50. Ku ruhande rw'i politique, Real Madrid yakiriye n'umurwa mukuru wa Espagne, nta makosa igomba gukora, igomba gutsinda, bakumvisha abakatalunya bashaka kubiyomoraho ko bakiri abana kuri bo. Atari ibyo ngibyo n'umukino mbona na Benitez ushobora kuza kumwirukanisha, niba ikindi kivuyemo kitari ugutsinda, niyo banganya biraza kuba bibi cyane. In terms y'amafaranga, kipe ya FC Barcelona iri mu myenda myinshi cyane. Real Madrid yo yanze gukora n'amakosa, yirinda kuzana abakinnyi bakomeye uyu mwaka kugira ngo itagwa mu myenda. Iri economically healthy, ifite ubuzima burebana na economy. Ibyo nabyo niba ari byo koko nta kintu bihagije kuba bafite amafaranga cyangwa nta myenda myinshi bafite, babishyire mu kibuga, nibyo bategerejweho. So pressure nyinshi rero, nyinshi cyane iri kuri Real Madrid. Real yakagombye gutsinda kubera pressure, kubera n'imyiteguro. Yes, Messi azakina ariko he's not that fit uko yakagombye kuba ameze, ariko Barca ntuyitsinda just mu magambo. Rameye rivaganye bizasaba ingufu nyinshi ku ruhande rwa ekipe ya Real Madrid, ifite ibizabirwana nabyo. Barcelona izakinira mu buryo buri calm, ariko Real Barca iri imbere mu manota, iri imbere mu gutwara ibikombe, iri imbere muri byo gushaka ubwigenge bwayo. So Real rero iri muri position yaho nta Real yakagombye kubikora. Gutsindwa kwa Real ku munsi w'ejo ndetse bisobanura saison mbi kuri bo muri uyu mwaka. Gutsinda kwa FC Barcelona ku ruhande rwanjye umukino akenshi ngubara nk'umukino ubaha amahirwe angana na 40% gutwara igikombe hakiri kare gutya. So n'umukino mwiza kandi wo muri conditions zitandukanye. Of course Christiano n'abagenzi banjye niho ngaruka, n'abagenzi be baramutse bankoreye affaire banze weekend yarushaho kuba nziza. Murakoze cyane. Tugeze ku musozo w'aya makuru mwagezwagaho na Rutikanga Paul mfatanyije na Raisa Kabasinga mu izina rya ekipe yose yadufashe kugira ngo aya makuru abashe kubageraho. Reka tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro Clouds TV yabateguriye. Clouds TV. Rwanda is watching.